Hej alle sammen og velkommen til Fejgås. I dag der har vi lavet sådan nogle her æbler med. Hvis I gerne vil lære at lave sådan nogle her, så se ned. I like the way that your body move all over the floor, nah, nah, nah. I'd like to find a way to get lost in you, yeah, yeah, yeah. I wanna talk to you, baby, say what's on your mind. Girl, tell me anything that you wanna do, yeah, yeah, yeah. Ain't we all just looking for some loving tonight? Got a crazy feeling that I fit you just right. So try me in the morning when the sun comes rising up. Try me in the afternoon, bet you just can't get enough. Try me. Nu skal vi så smage de her æbler. You gotta try me. Try me. Det var alt for den her video. Vi håber virkelig meget, I kunne lide den. Det smager mega godt, især når det er lue. Og I må egentlig gerne skrive ned i kommentaren, hvis I har noget sådan tema til mad, sådan chokolade. Ja, hvis nu der er nogle bestemte ting, vi skulle lave. Vi ses egentlig bare i vores næste video. Hej hej!